motho o montle ke santse ke go dumedisa gape ke a go amogela mo kanaleng ya rona ya Pilangsberg TV ke wa gago gape Jean Letsholo. Gompieno re mo coronation ya ga Kgosi Motsepe Robert Mosheledi Saki Shamboko wa bobedi. Kgosi Motsepe, yeah, what a coronation. E nnile monate o senang bosenodo mo motseng wa Makau magareng ga Brits le ga Rankua. Ke motse o montle o re fileng rakgwebo o ntshitseng ka magetla mo lefatsheng mo Afrika le mo lefatsheng la rona la Afrika Borwa. Ke bua ka Rre Patrice Motsepe. O ne a le teng ka sebele le ene ka gone go tlhomiwa morwarragwe, mme ntumele ka mokgwa a rategang ka teng. Mongwe le mongwe o ne a batla go mo tshwara ka letsogo, mongwe le mongwe o ne a batla go bua le ene, mongwe le mongwe o ne a batla go itshwantsha le ene le go itsaya dinepe. Yo le gale ke motho o bonolo o pelotelele mme a accommodate batho botlhe tota le bana. Believe me, go ba tsere close to an hour go tsamaya 8 meters go tloga mo lapeng go fitlha ko dikoloing tsa bona. They were so surrounded, yeah. Motho montle ke setse ke rile yalo ka re coronation ke ya gagwe Kgosi Motsepe Robert Mosheledi Saki Shamboko wa bobedi kwa Makau. Yes, ba ne ba le teng ba ntlo ya dikgosi ya Bokone Bophirima, ba le teng ba COGTA, Cooperative Governance and Traditional Affairs, ba le teng magosi a rona go tswa gaufi le kgakala.
program director. But that's the national anthem ya rona mona TikTok. It's a Makau. Bachani re na le ba motjha ba maubane re na le bakgatla ba motjha ba makutu bapedi ba moletsi le bona ba bona mo tira le boha ka pudu re na le ba moloto ba moloto ba go ba tshia re na le amaketleng